se ako kantu uvuze kaza guturika n'akandi kameneka guturika no kumeneka bitandukanye nuko ngo tugiye gutarama agati gaturike akandi kamere kamere baravuze kameneke oya Hallelujah amen amen Hallelujah amen oh amen Hallelujah amen amen Hallelujah Imana ni nziza amen Imana ni nziza oh Hallelujah amen amen Hallelujah amen Oya ubwo ni subwo guhe oya muhumure oya wowe ufite umugore nibavyumve umugore ariko afite n'umwana Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Yes, ni munyemere nongere mbasuze kandi bayikaze bakunzi ba Ineza Live TV ndetse na Tarisisi Hope Ministry TV. Ariko Tarisisi Hope Ministry TV reka mbanze nyitindeho gatoya. Ni televiziyo ikubutse mu gihugu cy'ababanyi ibujumbura hariya katikati baje baravuga bati tuje mu Rwanda, tuje kwatembera abantu bamenye Tarisisi Hope Ministry. Ubundi iyi televiziyo Tarisisi Hope Ministry TV ikorera muri ministeri yitwa Tarisisi Ministry. Ikorera hari ibujumbura ahantu bita mu kinama kwibarabara rya 11. Ego mugabo niko bisigura. Ego muri quartier Gitega. Ego rero nitwa Akarabo k'Imana mwibutsa gusharinga iki kiganiro kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Reka rero twakire inshuti zacu ziturutse mu gihugu cy'i Burundi batuganirize batubwire idonido. Reka duhere kuri wowe. Murakoze cyane Ineza Live TV kutwakira ni Tarisisi Hope Ministry sangwe ifise channel YouTube yitwa Tarisisi Hope Ministry TV. Je muri kubona nitwa Bakire Emmanuel ariko benshi banzi kwizina rya Speedo. Mu buzima bwa misi yose nsangwe ndi CEO wa Tarisisi Hope Ministry. Byumvikana ko hariho manager wa Tarisisi Hope Ministry. Mu bindi bikorwa nsangwe nkora nsangwe ndi mu journalist ku radio yitwa Umuco FM Ngozi. Ariko aha nahaje kubera Tarisisi Hope Ministry TV kugira ngo tuze tuyamamaze ngaha mu Rwanda. Kugira ngo naho bashobe kuyimenya bashobe kumenya icyo dukora. Ivyo dukora cyane ni gufasha imfuvyi abapfakazi abatishoboye ababuze kirengera cyangwa se nk'abantu bashobora kuba bari mu bitaro bagafungirwayo turashobora kubaterera tukabafunguza tukabakurayo. Yego. Ya muri make muri rusangi nivyo dukora. Ya ni byiza cyane no kuri turabishimiye mera n'uwo mukobwa. Mukobwa wiriwe neza? Mwiriwe. Amazina yawe witwa nde? Amazina ni Pakufete ndutira byose. Yego. Mu Rwanda wahabonye gute? Nabonye neza cyane. Nubwa mbere washitse? Yego. Turakwakiriye. Rakoze. Ego. Ikirima yaho ntago yakugoye? Oya. Ikirere? Oya ntago cyangoye cyane. Ari ubwa mbere waruhaje? Yego. Bundi mbona hasa neza hameze neza kirima yaho ni nziza cyane. Wewe rero ujejwe iki muri ya muryango Tarisisi Hope Ministry? Muri Tarisisi Hope Ministry TV cyo njejwe ndi worship ndaririmba. Yego kandi turi kumwe turafasha ifuvye n'abafakazi n'abanaho nikora nicyo gikorwa dukora muri Tarisisi Hope Ministry TV. Yego ariko no muri Tarisisi Ministry nyine harimo studio. Alright. Rero reka nsaba abantu baze kujya kuri iyo televiziyo bahanyarukire andikamo Tarisisi Hope Ministry TV ubundi urebe ibikorwa by'iyi ministeri. Ibikorwa by'iyo ministeri binyura kuri iyo channel. Ni channel ya ministeri. So reka twigarukire hano hakuno kuri Ineza Live TV. Hano rero. Hano iyo tuhaje turi matatura turavuga. Hano twe turavuga nta miyaga. Sibyo Emma? Aha. Mera mikoro Emma ubundi tuyage bitinde agati katurike akandi kamere. Uraseka iki ariko Emma rero jewe buriya nakubwiye ngo ako kantu uvuze kaza guturika n'akandi kameneka guturika no kumeneka bitandukanye. Nuko ngo tugiye gutarama agati gaturike akandi kamere. Kamere baravuze kameneke. Oya niko ye. Hano mu Rwanda ni incuro kangahe uhashitse? Ha mu Rwanda ushaka bari bugira nka kane ndahashitse. Nta mugoro hafise none? Oya. Kubera iki kandi uhamaze igihe kinini?
twamara igihe kinini nivyo umuntu aba yaje gutembera ariko simuhira simuhira kandi ntiharanagera ko ndamushaka umugore. Yego cyane. Reka twigarukire kuri ministeri ubereye CEO. Iriya ministeri yatangiye ryari, yatangiye ifite intego nk'izo ifise uyu munsi. Yego. Tubwire icyabateye gushyira iyo ministeri, ese mu gutangira mwari mufite intego nk'iyo mufite uyu munsi cyangwa wenda mwaje kubihindura bitewe yuko wenda mubona ko ibyo ngibyo mwongeyemo byari bikwiriye? Mu bisanzwe murabizi muri rusange ikintu kigitangura kigishasha utangura buke ariko ugasanga mu nyuma bwiraronka ibindi bitekerezo uzurashiramo ibindi byumviro. Rero tugitangura twatanguye mu mpera za 2019 mva ko tumaze imyaka 5 nibwo mwuguruye. Yego nibwo twuguruye, hama tumaze kugurura ntitwagiriye ko tugurura cyane, twabanje kugurura Tarsisi Hope Ministry, maze kugurura Tarsisi Hope Ministry turatangura ibikorwa turafasha abantu benshi bagiye batandukanye. Mbere wanashaka n'imbere yaho twari twaratangaye dukora ariko ntibyari bibe official. Mu nyuma rero mu mpera za 2019 niho byabaye official kubera twari twatangaye mu 2017 ariko mu 2019 niho twabwize official kubera ko mu Burundi hari ukuntu amategeko udapfa kugenda ngo naho ngo fasha abantu ngo kugenda ufasha oya. Rero twabanje dukorera nko kwita mu kinyabana bavuga mu gikari banje gukorera mu gikari, hama ni 2019 niho twatiyanguye rero gushyira ku mugaragaro turafasha abantu benshi bagiye batandukanye. Twatangiye dufasha 2019 twatangiye ku bana bo mu ibarabara mitabana mu muhanda, bana bo mu ibarabara b'Ingozi turabafasha kubafungurira, kubaha ivyambagwa n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Hama mu nyuma yaho gato muri 2020 cadushyiraho cano kugira ngo tuze turashiraho ibyo twakoze, nimba ari nk'abantu bashobora kudufasha arabo dushobora kwitura tukavuga twe dukora ibintu mugabo nta bushobozi dufise mwadufasha tukaduterera dushiraho channel rero kubera uraza umuntu umubwiye ati nterera akubaza ati umaze gukora ibiki munyereke ibyo umaze gukora kugira ngo ntave yibaza kuri mu escrow. Rero dushiraho channel tangavuza turashira ibyo twakoze, twarafashije abasangwa butaka b'Ingozi bagiye batandukanye, turafasha mu Rumonge onye n'abasangwa butaka hari intara ya Rumonge i Burundi n'ahandi henshi agiye hatandukanye. Rero tugenda buke ariko mu nyuma niho twavuze tuti muri Tarsisi Hope Ministry n'ivyo baradukurikirana ariko gatuze turabashiraho n'ibintu dushireho abantu baza barakurikirana icano nabo nyene baza bararonka akantu bateramirako, tangakuza twagira ibiganiro dutumira abantu bagiye batandukanye, dutumira abaririmbyi bagiye batandukanye dukorana ibiganiro. Nawe turagutumira mu Burundi uraza kandi turanagushimira cyane. Ukwezi uhamaze kabisa ko hari byari akamaro, byari uburyohe, nizera ko nawe habaye neza. Hama gutyo mu nyuma turavuga tuti nta kuntu twoshiraho bendi naba barimwo yo kuza irateramisha abantu ku ndirimbo zihimbaza Imana. Nanye turayishiraho tushiraho studio baza barakoreramwo umva gushika n'isaha twaje ngaha mu Rwanda. Aroza kuturirimbira mu kanya gatoya kari imbere ariko ndagira ngo manze nkubaze ikinyarwanda ndumva ikirundi ntago nyizi neza ariko ikinyarwanda ni nyikoresha uraza kuba untahura ntaribi nagenda gutahura pe. Sasa ndagira ngo nkubaze birumvikana ko mwatangiye ministeri mufite gahunda yo gufasha abababaye iki yabiri arujistire muri ntuza muri ministeri y'u Burundi. Ministeri yacu rero ntabwo yatanguriye mu Burundi. Yaje mu Burundi ariko ivuye hanze. Yaje kuvuga iri arujistire hanze mu Burundi ni ucuronde ico bita autorisation. Okay. Mu gifaransa. Autorisation murayifite? Yego. None rero tuzi yuko iyo ama NGO atangiye nkayo ngayo gufasha abantu. Sometimes baba bafise abantu babaterera niko basigura babahereza inkunga naho babivuga mu Kinyarwanda ndabitabura ntari. Sasa icyo nshaka kubaza mwebwe budget muyikura hehe, mukura ubwo bushobozi ese mufite aba sponsors mufite niki mukuraho amafaranga atuma mujya gufasha abo bantu? Urakoze cyane kumbaza ico kibazo. Imisanzwe twebwe kuva ico genda kubwiye gushika isaha uwagize icyumviro cyo gutanguza iyi ministeri niwe yijya kimara muri byose umva n'umutima wamujemo aravuga ati jewe ko nanje nakuze hari abantu bagiye baramfasha reka nanje ndabe ko kubyo maze kuronka nofasha abandi. Rero acagira ico kiyumviro gushika n'isaha niwe yijya kimara muri byose nta bantu bahari baduterera babwira abadutera amasengesho niko ntovuga kubera ndazi ko hatabuza abantu bavuga bati mana fasha iyi ministeri itera imbere ikure ibandanye ifasha kwirya kimara rega ndimo kubyumva rwose ndabyumva cyane
ariko ntago ndatahura neza we akora iki kwirya kimara umuntu ashobora kwirya kimara ari umujura umuntu ashobora kwirya kimara ari umudandaza amagara ariko akadandaza amagara avuga ati nzaspendinga muri ibi bintu we ni igiki akora ni igiki akura amahera mu bisanzwe ni umuntu yitwa Tarasisi Manirakiza niwe manager yego rero Tarasisi Manirakiza asanzwe ataba mu Burundi aba hanze muri Amerika asanzwe yikorera ivyiwe nivyo agenda kuramo ayo mafaranga ashobora kohereza arayarose akazi ko hanze akora ibintu bitandukanye yego ubwo se birumvikana ko ministeri yanyu wenda Tarasisi ashobora kuba yarayitangije ariko atari ministeri nyine yari ministeri kiri roko ariko uyu munsi tangiye kuba big tangiye kuba ministeri iri international Tarasisi ubushobozi afite buramwemerera kuzakomeza gukomezanya iyi ministeri wenyine cyangwa akeneye ayandi maboko yo ku ruhande icyo kibazo wenda nimba utagisubiza uzakimutubariza icyo no gisubiza ko gatoya uruhande ruto aho nshobora kutagera ndibaza nawe nyene azagenda ambwira ati ibintu bigeze aha ariko gushika uwo mwanya aho dushobora kugera wenyene nta ngorane n'imara byishoboje rero nihagira aho avuga ati ngirangire ibindi ngirashobora kugenda asaba intererano maybe n'ubu ushobora gusanga haragiye asaba intererano umuntu akamuha dukenya ati genda ufashe cyangwa iki mugabo gushika isaha aracabishoboje mugabo ndibaza niyamara kuvuga ati ndageza aho nanigwa n'uburemere bwa ministri nibaza ko ashobora kuzorondera yashaka yandi maboko kandi ndakeka ko kubera ko icano ze zimaje kuba nini cyane yananyuza ubwo butumwa ku macana abantu babibona bamushyigikira ko hari abantu benshi babashaka gufasha ariko ntibamenye aho banyuza ubufasha bwabo kugira ngo bugere kuri ba bantu bababaye cyangwa se bafite ibindi bibazo bigiye bitandukanye yego rero ibyo wenda numva tutakomeza kubitindaho ahubwo ndagira ngo mubaze nkawe nka Emma wowe kugira ngo Tarasisi agufate akugire CEO ese yagendeye kuki ese nawe uri umwe mu bantu bakuriye mu buzima bubabaje ni igiki yagendeyo aza kukurekrita kugira ngo uyu munsi akugire CEO wa Tarasisi Ministry mu bisanzwe navuga ko mu Burundi bavuga ngo akeza karigura keza karigura rero uyu muntu ufise indero mu Rwanda bavuga ikinyabufura ufise indero ukaba uri umuntu banye neza n'abandi nta muntu n'umwe atakumenya jewe Tarasisi no kubwira ko tutarabona n'amaso mu yandi ntituzinanye amaso mu yandi ariko tuzinaye kuri telefone kuva tugitangura gukorana nabonye inimero indondera kuri telefone ramwiti nabonye ukora ibi nibi nakurangiwe n'umuntu nta kuntu wampakanya tukaganira namubwira ati ntaribi ico genda nibuka ngiye muri studio ico gese nibwo atangiye gukora kuri radio nayo nkikora studio ya production audio video nago producing urabizi ndabizi okay rero ico gihe ndakwereka studio hariya mukanyura nkora kaririye sivyo byanzanye nazanye Tarasisi Ministry okay rero ico gihe arantelefona mbona nimero yo hanze antefunye kuri WhatsApp namubwira ati nivyo mugabo nta mwanya mfise rindira tuza kuvugana mu ijoro mpejeje akazi rero mu ijoro mu saa 5 y'ijoro turavugana ndumva nafise igitekerezo cyiza biki arambwira ati je nashaka kugira umukozi nambwira ati je sinshaka kuba umukozi ko ufite icyumviro cyo gufasha reka dufashanye nanjye nze ndafasha ntaribi rero ntabwo tuva dubitangura sinigeze nitwa umukozi wiwe nigeze sinitwa n'umufashatanya bikorwa nitwa umuntu afashanya nawe akantuma ati shaka gufasha abantu genda hanaho mfashiriza abantu akarungika ivyo dushobora kubafashisha hama nkagenda rero mu bisanzwe nta connection zacu zashiye kuri telefone biciye ku wundi muntu twiganye kuri university wewe bari basanzwe bazinanye barigeze korana ibintu aca rero avuga ati hari umuntu nabonye yoshobora kumfasha ikintu we nabonye we muwamuzinanye atego turazinanye aca natangura contacta mu nyuma aca mbwira ati hari umuntu ari hanze aza kukurondera uze kuraba muganire mu nyuma leta Tarasisi nawe acarandondera nuko byatanguye byiza cyane cyo kirasobanutse noneho mpera mikoro umukobwa nawe atubwire perfect ntabwo twamuniganye ijambo nawe agiye kuvuga kandi ndakeka yuko abantu bari bamutegereje ari benshi cyo kora ndashaka kubanza kwiyama ubu hari abahungu bari bategereje ngo se ngo cya Karabo ngo ko kidahereza uriya mukobwa ari indaya imitsi yareze kubera ukuntu barimo baramureba
reka mbanze mbiyame rwose abantu b'indaya mudukurikiye mushaka kugira ngo mprofite uyu mukobwa nta nimero ze ndi bubahe ntazo mbaha arasubira i Bujumbura nta nimero z'abahaye noneho rero yegereza akamikoro this way niko ye uwo mupira ndagira ngo mbwire aho hantu icyo kirango kiri kwibere ku Kanyonyo icyo kirango kiri ku Kanyonyo aho handitse nguki hano handitse Tarsisi of Minis of Minis ariyo iyo ministeri nuko unguririmba yo karaoke yego nukuvuga ngo ni ministeri iza ifasha abababaye ariko mukaba mufite n'ikintu bita umuziki full music kugira ngo mususurutse abantu bababaye ese mujya ni gospel yego ese mujya mutumira abo bantu abasangwa butaka mugatumira abantu bababaye mugatumira iki bakicara ahantu mukabaririmbira baradukurikirana kuri channel yacu ntabwo baza aho tuba turi muri studio oya baradukurikirana se ngo nabo baze muri studio mu baririmbe abo kugira ngo tubatumire ari gihe nkajya kuri Noel cyangwa kuri Bonane murabatumira tworganiza ifete bakaza tukabafungurira hama tukagira kwidagadura niho bica nayo byiza cyane ibyo bakora muri studio ni worship uyu mukobwa ndaza kumubaza ibintu byinshi cyane ariko ndagira ngo banze umbwire watanguye kuririmba ryari 2024 none injira muri no team 2024 ejo bundi uzi kuririmba neza none injira muri Tarsisi of Ministry TV mugana risanzwe ndumuririmba nyine nawe ndakubwira watanguye kuririmba ryari apare yuko winjira muri Tarsisi natanguye kuririmba nkiri muto muri Sunday school ufise imyaka ingahe ufite imyaka 5 uzi kuririmba abantu kuryo basheshura umeze kuryo uririmba umubiri abantu bakumva bameze neza ntabwo nzi kuririmba bya danje ariko uragerageza ndagerageza okay mukanya ugiye kudukorera mu nganzo sibyo ninsanga uzi kuririmba neza uzi cyunda ahita ngukorera uzi cyunda gukorera ndaguteretera ikiganiro muri RBA kuri radio Rwanda radio y'igihugu mu mahumbezi ndaguteretera ikiganiro cyitwa Flash Network kiba kuri radio Flash FM ndaguteretera ikiganiro kuri radio yitwa ubwo ndakubwira aho nshobora kukujyana ndaguteretera ikiganiro kuri radio yitwa KT Radio urahava wabaye umustar urenze ndagira ngo rero uririmbe ninumva bitarimo neza rwose ntago ndi bukubwire ngo waririmbye nabi ariko ntago ikintu ndi buvuge ngaho zamura pandisha sauti yako duza uramfasha Karabo wowe banza udushiture tubanze twumve Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Oh. Amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah. Imanani nziza. Amen. Imanani nziza. Oh. Amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Ajanje ni ibintu bashira mu y'icumi. Ijwi ry'icumi. Ariko uzi kuririmba congratulations. Uzi kuririmba neza ufite ijwi ryiza cyane. Urakoze. Aho hantu hamwe muri ho ndahakujyana. Witegure ikibazo haraho ibiganiro bitangira nijoro kandi nabonye wowe kugenda mu ijoro utabikunda. Aho washikiye baba bafite impungenge ko bagutereta oya si byiza gutaha ijoro umwana w'umukobwa ari amasaha ari njyewe turi kumwe wowe se oya ari amasaha ntabwo ngenera abakobwa reka oya ubwo ni subwo guhe oya muhumure oya wowe ufite umugore nibavyumve umugore ariko njyewe afite n'umwana none reka mbanze ndakubwira muswati umwami muswati ntafise umugore mufite none nimba mufite rero nanjye ngomba kugira undi wa kabiri oya yongera nkiyongeza undi wa gatatu oya apana jewe ariko ubundi wiyongeza abandi kuko uri umukobwa mwiza ubwo niyo mpamvu ndebye ukanca amazi ukandeba mu gahorihori mu mutwe wavuze mpaka umugore atagujumbura muhira yarara nkubita amfura umusatsi yewe sheri humura niko ye ukimara gushika mu Rwanda washikiwe hehe ubundi
ku mupaka, ni ku mupaka waje n'indege waje n'iki? naje n'imodoka. Iyo mama we mukobwa mwiza nkawe uradusebeje waje n'imodoka. Yego ntabwo nkunda indege ndatinya wenda niba bikoroka hasi ngo mbitengwa hasi ngo ntabwo ukunda indege ariko rwose agashaka uzi kwihagararaho koko niko ahubwo vuga uti ariko reka nkushyiremo imiyaga ndeke kugukotoza ariko ubwo ukunda imodoka. Okay, mukiza rero ugishika ku mupaka niki cyagutunguye ukimara gushika mu Rwanda? Icyo warabye bwa mbere? Icyo narabye bwa mbere naravye amabarabara yaho kuna meze asukuye, afite isuku, nta gacafuga wabona ku mabarabara. Yego. Wabonye ari sawa cyane? Nabonye ari sawa cyane. Wabonye u Rwanda ari rwiza? Yego ni rwiza. Wow. Wamenga no kwigumira mu Rwanda. Urabona ariko abanyarwanda tudafite umutima mwiza? Mufite umutima mwiza cyane cyane abamotari bafite umutima mwiza. Oya abamotari bo hari abamotari ingingo zananiye nuko uri umugore w'umukobwa buriya bakurebaga urugingo rugashibuka. Yewe reka tugende gake. Noneho rero ngo abamotari ngo bakubwiye hari igihe umumotari agutwara nkuko nguko yakubonye uri mwiza. Noneho kwa kundi yagiserera yagera nk'ahantu hari mu gakuku agahita yifunga wowe ugahita umugwaho. Oya gusa abamotari bino bafite umutima mwiza wenda atahumenyereye baraguha adresse neza ukahashika bagatelefona aho ugiye bakaca bahita bahagushikana. Oya ikiza cyo mu Rwanda cyane nabonye naho ni nk'i Burundi. Mu Rwanda buriya buri muntu amenya ibye kandi u Rwanda rwose rumaje gusirimuka rumaje kuba nk'umujyi. Iyo uri muri diri zawe ni wowe icyo wakora cyo upfa kuba utabangamiye rubanda, upfa kuba utari igisambo utagira ariko gahunda zawe ni izawe. Nta muntu ngira ngo wowe wanabibonye nta muntu wita ku muntu nguriya ngo agiye gutega ngo igare ngo agiye gutega moto ngo arimo araganira na runaka. Oya ibyo ni biba bikureba urumva. Rero ndumva wari umwihariko mwabonye. Injya wayibumvishe gute? Ibiryo bimeze neza biraryoshe. Ubu nukumbuye uburobe? Oya cyo kora uburobe ntababeshye bwarananiye. Bwarakunaniye? Uburobe yewe numvise kuri ngiye ku giti cyanjye ntibubishye nta nubwo buryoshye bumeze nk'amazi wabugeranya nyine n'amazi. Urabona amazi ntabaragira. Je rero numvise uburobe numva ntagu nyine buri hagati ntibubishye ntiburyoshye kuri ngiye ariko abandi benshi hano mu Rwanda barambwira ati uburobe turabukunda ni Burundi. Uburobe buraryoshe wenda wese nuko narabumenyera naburiye rimwe. Buraryoshe cyane bizansaba ko nongera nkajyayo. Yego kandi ngo ni imyumbati abantu basya ngo bakaburya ari bubi bakarya imyumbati mibisi bakayiroboka mu mazi wenda ivamo imikembe niyo batabasekura bagaca bahinguramo uburobe. Ikembe ni igiki? Imikembe yego ni rya myumbati bakuye mu mazi. Yego. Okay, noneho rero tubwira abantu ko wamonye Jeskizo Kasuku kagiye. Kasuku aragiye hano ni kwa Kasuku. Tarisisi mu munsi urize mubwire ko twari turi kwa Kasuku azi kutwohereza amadolari Tarisisi. Ndaza kumuha nimero yanjye umukire mu munsi urize n'abandi bakire bari mu bihugu bigiye bitandukanye muze mukorere promotion hano mu Rwanda. Promotion ni sawa kandi YouTube zano mu Rwanda zateye imbere cyane ibintu bigenda neza cyane. Turimo turagana ku musozo ndashaka mbere yuko twakira Emma tubwire ikintu ufise ku mutima wifuza kubwira abantu bagukurikiye icyo ari cyo cyose wumva wifuza kuvuga unongere unagaruke kuri ministeri yanyu unababwire YouTube channel yanyu bakore subscribe ubundi ibintu bigende neza. Murakoze cyane kashimire abariko baradukurikirana n'abadahengeshanya gukurikirana Taxis Hope Ministry TV. Ndabashimire cyane mubandanye mudukurikirana mugire commentaire subscribe na partage musangize abandi. Partage akuze igifaransa kweli nagari kirenga. Musangize abandi turabakunda cyane turiho ku bwanyu turafitanye unde dushaka mudushigikire kugira ngo tubandanye tubakorera ibintu byiza. Murakoze cyane. Asante sana. None duhere Emma ndashaka nku challenging aho gatoya. Ndashaka aba bantu ubampera ubutumwa mu gifaransa. Urumva? Abaye neza cyangwa mu Giswahili uhitemo
niyo umva igifaransa buyaminiya urabivuga mu gifaransa no mu cyongereza nako mu giswahili uragarukamo none ubabwire ubashimire ubasabe gukora subscribe kuri Tarisisi Hope Ministry TV ikindi nyine ubabwirire kuri ku mutima ariko apana mu kinyarwanda cyangwa ikirundi ndashaka kumenya neza uyu musore twicaranye hano arashoboye cyangwa ntashoboye ese nza kuvuga kubiki banza mu giswahili byose canke nyine we banza mu giswahili ndakubwira aho garukiriza muhite mubwirana no mu gifaransa ubashimira nyine ndabashimira OK. Chers auditeurs et auditrices, merci de nous avoir suivis sur cette chaîne YouTube. Maintenant, nous sommes sur Ineza Live TV, mais nous sommes les partenaires de Tarisisi Hope Ministry. Nous sommes ici au Rwanda pour la promotion de cette chaîne. Envie d'avoir beaucoup de subscribers ou bien de views. Continuez de suivre les Tarisisi Hope Ministry TV. Envie de savoir beaucoup sur cette chaîne et ses activités. Uranyemeje aka kantu muze kubagira introduction none ujya mu giswahili rero jya mu giswahili ariko ntujye mu cya Kongo ujye mu cya Tanzania bana kabisa cya giswahili ni international. Asante sana wapendwa wasikilizaji watazamaji wa channel ya Tarisisi Hope Ministry TV kwa muonekano wenu, kwa kuwa mnatufuatilia kila siku. Tuwaombeni kuwa mnatupa subscribe, kwa mnafanya subscribe au like, comment, share ili tuweze kufika mbali. Wow, arabwiye ngo mukore subscribe ngo dushobore kugera kure ibyo byo nabyumvaga ariko igifaransa cyo cyaranyisha ariko nabyumva numvaho gake sasa rero acho zokwigisha urakoze cyane reka tubashimire kuba mwitabira ubutumire bwacu kandi n'ikindi gihe ni karibu mu Rwanda ni karibu pe ni karibu imiryango irakinguye abarundi turabakunda muri inshuti nziza nge ku giti cyanjye abarundi mbafata umutoya mufata nka murumuna wanjye cyangwa se ari nk'umukobwa mfata mushiki wanjye abenshi abandi bafata nka bakuru banjye abandi nk'ababyeyi banjye abarundi ebana ndabakunda mu byumve iki kiganiro muze no kugisharinga abanyarwanda kandi mwirabizi nge ndi umunyarwanda ndumwe namwe ndabakunda mutaza kugira ishyari ndabakunda cyane Imana ibamugisha kuba mwitabira ubutumire bwacu murakoze cyane namwe reka turashimire tunongere tushimire n'abasanga bakurikirana Ineza Live TV n'abasanga bakurikirana Tarisisi Hope Ministry TV tubararikire kwama bagira comment share na like kugira ngo tubanzanye tubona ko tuba turi kumwe 5 kuri 5. Yes, Imana rero ibaho umugisha abadukurikiye ku kiganiro gitangira kugeza gisoje. Imana ikomeze ibe mu byanyu yivange mu byanyu barinde umwaka n'umwiryane dusenze twambaje mu izina rya Yesu. Amina. Ciao ciao. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.